Biyag wenno patay. Tinapalabas, napaninikan ni Ansot ni Dante iti paglinong na kini Michael anak araked, gaputa nagtudon iti napigsa. Adda nakakita a bodyguard iti inaramid ni Ansot, ket impulong na daytoy kini Solomon. Idi awanan ti tudo iti kabigatan na. Pinayaban amin ni Solomon dagiti balod na, ket minandaran na ida, asaplitan da Ansot ken Dante. Gapo iti inaramid da apanang tulong kini Michael. Kalpasan dayta, sinidir ni Solomon ida ni Michael ti simmungbat, ket nakapungtot mo't daytoy gapo iti panangawag ni Solomon kadakwada iti sairo. Ita gagayem adto yan tituloy tinobela tayo anapauluan. Biyag wenno patay. Di da kam awagan iti saya. Ta saan na kami apasurat, Diablo? Sumardengkan. Si bibiyag kapaylaeng. Ngem aglanglanguyen iti umap apoy nga asupre ti kararwam. Aniya. Michael, Huston. Talaga anatangsit ka. Ngem. Sige lang, Michael, alias Siglat. Taurayan niya pa iti aramidam. Saan kan amakarwar? Ditam amatay anakarakad. Ti Diablo. Addan tumet aldaw mo. Nagturod ka sumungbat kin ko na, Michael. Saan mo nga ulitin pa'y? Amangan no patayin na ka. Gusto ti ko na ni Dante, Michael. Agtanang kalaang. Narigatan. Amangan no mapatay na ka ni Big Boss. Big Boss, kung nakita yan do paltugam ni Siglap. Saan? Jakaramidan dayta. Tapod no ti kunana. Kay lalaak ti kwarta nga abakak, babaan ken kuhana. Sabagay, Big Boss. Nalaingmot ngamin ni Siglap. Nasiglat talaga. Ang inton sa anen ang makabaal. Patayon yun. Wen, Big Boss. Sa dino ti papanam, EJ Mansion ni Solomon. anya. Mapan kay Jay? Wen, ngamdi kag danag. Amok ti aganad. Saan? Di ka mapan ni Jay. Amangan no agpagad ka. Kayat ko ang makita ni Fatima. Maawatan ka. Ngam amangan no may sagmak ka. Saan ka may sagmag? Agan annadak. Nakakandado ti Kate. Kaya't nasawan. Awan da Fatima kandoray di ta mansyon. Sa tino nga ta tinapananda. Sana bale. Baliwak to laangan ti umay. Pumanaw akon ditoy. Kumusta nga tan ni Fatima? Kailiw kumaten na makita. Sabagay, amok matkit di nga adda akanayon itinasaya at akasasaad. Gapota saan abaybayan ni Doray. Ay, talaga ang nagkaruotan ng ti aglawlaw ti balay ni kaninanang. Manumot ten atawan tinapalabas. Katday tabalay mi. Awanan. Narukupan. Nagirig pa yan. Gaputan narukupan ti adiki na. Asino ka balasang ka? Apayakit kita ang day tabalay. Naimbag nga oras yo, tata.
Kwa, kit-kita man, taapay ang nagirig. Una ka, narukop mo't ka. Nabayagan, ngawan tag na naed, iti day taabalay. Wan nga ro tata, kat nagatiddugan ti ruot iti aglawlaw. Huwag nga raw. Ta, inasawa nga minti baknang ti akin balay di ka. Nabayagan, day di atsyempo. Kahit di dan samat ng pagan, ano asublihan. Tata, Isuhaday ka. Agkaruutan na na. Balasang ka. Agpatuloy ka na. sige tata. Ay. Agsubli ak tulaangan iti sabali agon daway. Kat gaikak ti aglawlaw, ti balay mi. Anya? Kastalaeng ti ipustam. Nagbasit tapustam. O sige, patgan ka, misteryo. Wan, awan parikot. Ibagam no kaano ti kayat mong aldaw ti palaban. Sige. Aguro-urayak iti day tangal daw. Sige. Areglado. Bye. Big Boss, adamanan palaban. Wan. Addamanen. Talagang agsasaruno itan ti makipustakan niya. Adulat tamot gayam tinaesem iti sugal. Ay, wala, Big Boss. Bodyguard. Big Boss? Ingkarok atan ni Siglat. Ha? Paginanaam. Kalpasan na. Ingka ibaga kadagiti kusinero tailotwanda iti nasustansya ataraon. Wan, Big Boss! Ansot, waya-wayaan yun ni Siglat. Katrumbang ka daw nga ginana, kunan ni Big Boss. Anya? Adda siguro laban na niya. Bastag tungpal kayaw iti bilin ni Big Boss. Nakon, Dante, ukar-karantan ni Michael. Wen boss ansat. Kasapulan nakmanin ti Diablo. Sigurado, siyak manen ti ipalaban na. Adda nga tamanin palaban, Michael. Sigurado nga da. Isu akayat na mawaya-wayaan ni Michael. Tapno makapagsanay manen. Nukasta, ni Michael mananti ilaban na. Kasta timawata. Hoy, da kayo ako siniro. Ilutuan nyo ni Siglat iti nasustansya ataraon. Kalpasan na. May sakad na kayo ti mangipan iti kanon na. Mala, kay masin nyo tagluto tapno maimas ni Siglat ti mangan. Dayta, ti bilin ni Big Boss. Sika a bodyguard. Ingkaya ba ni Ansot? Takasarita. Wan, Big Boss. Darasam. Inakon, Big Boss. Anya nga tatibagan ni Big Boss kani ansat, Michael. Jack amo. Michael, ato'y di ka na. Ipusan da ito eh. Masustansya da ito eh. Siyak tinagluto. Sige, inakon. Aran, Michael. Kanam day tayo nyag ti kusinero akanam. Ta sigurado. Adda manen may sagsaganaan alaban mo. Jack kayat akanen dayta. Dante, si Kantimangan. Nasken akanam, Michael. Tapno daras ka pumigsa. Kit napigsa kan tuwa lumaban. Ikang ka iti sabali agundaway, Ansot. Diyak kaya ito na kontraan na.
No, Jack, imbaga nga aramidan, di mo aramidan. Uwan, Big Boss. Sika ti makaamu iti amin at timpla ti kape. Ken aminen at araon ko. Ket Jack maitalag iti sabali. Big Boss. Iso pagsubyan ka di kusina. Hangem nagsukir ka pa iti maminsan. Talaga at di kan pakawanan. Kasta ti ko na ni Big Boss. Iso talaga adi kay masitganan. At daklat ta ni J. Kusina. Kas tagayam, Boss Ansot. Katsika, Dante. Di mo baybayan ni Michael. Wen, Boss Ansot. Michael. Sige. Ina ko ni J. Kusina. Panawan kayon. Wen, Boss Ansot. Kung nagtali na din ni Boss Ansot dito'y ground, nakas kada tayo ang balod. Kasapulan na ti serbisyo ni Boss Ansot. Iso a pinagsubli namanen iti pasdan. Big Boss. Adto iti kapem. Big Boss. Anya ti kayat mo nga armusar. Ta iso ti iluto. Sopas kan tinapay. Dahita lang, Anso. Matungpal, Big Boss. Anya nga tama ng tiibaga ni Big Boss, Michael. Dumngag kayo iti baga. Big Boss! Dumngag kami. Itangal daw. Kaya't ko, sparring na kayo amin ni Sigla. Kuna kunket, aday tatibaga na, Michael. Gapo tadamanen laban ni Sigla. Si kamanan, Michael. Ita! Kaya't ko amay matangan ti panagsanay na. Agsagan at lima. Ta isuda ti kalabanan ni Sigla. Anya? Kabailam dayta, Michael. Hala! Agpateng at lima abalon. Ta isuda ti kalabanan ni Michael. Michael, kasano itan? Kasta ti kayat na. Sige. Agtong palak. Nakasagana alumaban dagito'y lima. Sinalikaw-kawan dakon. Kas kanyak. Awan ti mabalinda. No di ti agtungpal kini Solomon. Amang tengtengel iti biyag mi. Dapasak na ito aranget. Bueno! Nangay awan ammo dagiti lima ang nakalaban ni Siglat. Sumublat met ti sabali pa'y alima. Sige! Agpateng nga kayon, takalabanan nyo ni Michael. Panagkunakit ka ba ilamon ti lumapan? Kaputan na panagnagkakon dayta. Wen, kabailakon, mangyalong. Sige. Kasaritak jam amok. Tamakipustatan. At damot ti mabalintang ay pusta. Kaputan na kadiskarte akon. Sige. Sikati makamu iti dayta abanag. Inabak mo amin ida, Michael. Juan, Dante. Inabak na kayo amin ni Siglat. Malaksid ka ni Dante at di pa'y nakilaban. Ha? Isungay ita! Aglaban da adwa. Anya? Saan pa'y anapnak? Hala! Agpateng nga kayo adwa. Sigla ken Dante.
Kasano daytan, Michael? Sige. Patganta. Ha? Aglabanta. Dante. Agpadadang samot ang alaing. Wen, Big Boss. Day, natumban ni Dante, Big Boss. Ha? Saan samot na makakutay? Ay, naabakan! Pasensya kan, Dante. Ngamnas kan nga abakan ka. Tapno di ka maisagmakan. Nay ko, Michael. Nagsakit tikinugdaram at yan ko. Kaslama pong sa tiangas ko itay, Michael. Lading tak. Ngam awan parikot. Sa anak mo't agumurakin ka. Kabalak dito makder, Michael. Saan ka na tumakda? Tapno malpasan da ito'y alaban. Nukasta. Nabakan ni Dante. Gaputa di meten makadakder. Ewan, Big Boss! Saan ang kabalan ni Dante? Talaga ang nalaing ni Michael! Isuti kalaingan da amin, Big Boss. Nasayat nga ron. Uray da kami a bodyguard yo, Big Boss. Inabak na kami mat. Un nga ron. Awan pa'y serbiyo a bodyguard ko. Sana bali a, boss, ta damat paltog me. Isaw ti pang parmik me iti kalaban. Bueno! Nalpasan ti ensayo ni Siglat. Da kayo a bodyguard ko. Umunag tayon iti pastel. Ay, Siglat. Papayaban na ka ni Big Boss. Tapay. Basta sumarunukan. Michael, kasarita na ka siguro. Iti sumaron naman ang alaban mo. Sige. Sangwa ni Big Boss. Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwan na denggen, tituloy tinubela tayo anapauluan. Biyag, wenno patay. Nobela ni Virgie Paglay. Iti direksyon ken musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Biyag! Wenno patay! Biyag! Wenno patay! Pinapalabas. Nakasagana ti kwarta apagpusta dayalong ken Roldan. Ket nakasagana maten ni Roldan amay pasungalngal iti palaban. Kabayatan na. Inabak ni Michael dagiti pada na abalod ngayon palaban ken kuana ni Solomon. Kalpasan dayta. Impaayab ni Solomon tapno kasarita na. Itagagayem adtuyen tituloy tinubela tayo anapauluan. Biyag! Wenno patay! Oh, Adoy. Uminom ka, Siglat. Timtimam to'y arak analapaga. Di mo kayat? O sige. No di mo kayat, saan lang? Siglat, pinayaban ka, takayat ka abalaagan. Ammo konti kayat mo nga ibaga. Saanan anaskan nga ulit-ulitan pa'y. Ammom ka di. Adakkel unay agatad ti kwarta ti impaabak mo. Katjak kayat ama ulit tupay.
Tano agpaabak ka pa'y. Paltugan kan. Anya? Tibiyag mo. Ti katukad dagiti impaabak mo a kwarta. O, ato iti inumam a mango juice. Layla, iha. Agyaman nak, Mama Rosana. Agyaman ak magustuhan. Ni Fatima, dayta ti paborito na a juice. Naimas mat ngamin, Mama. Apag iso ti samit kan alsam na. Uray syakit kayat ko. Mama Rosana, umadanin ti enrollment. Talo laangan nga aldaw ti palabsan. Ngam di pa'y nagaw-awit ni Roldan. Layla, Anya nga tan tinapasamak iti day di at tao, aya. agdandaan agak ngarod iti day ti akabsat mo, iha. No kaano nasarakan nyo ti ayan na. Isumatan ti ipapanaw na. Wan ngarod. Kat, anya ti resulta ti panang pasapol ni Papa. Awan pa'y. Anya? Ay, awan pa'y serbi dagita ang mabaybayadan mat. Sayang laang timbayad ni Papa kadakwada. Ay, Unay matin ni Roldan. Di man laagawid. Ta ipakaam muna kumamot no sa dino ti ayan na. Masurunak. Sumangpot tulaang talaga asermonak manon. Layla. Wen Mama. Talaga asermonak akas iti sigod. O, agpalamiis ka pa'y. Agyaman hak. Kumusta tinapanam? Awan latta. Saan da masarakan da Michael kan Roldan? Kasta matenti inam. Ngam sana nga agsarday. Adun ti binaon ko amang sapol kadakwada. Tony, sigurado ka kading aramiden da ti trabaho da. Amangan mat no ti kwartam laang ti almanen da. Amok dagi jay atat tao, Rosana. Tony, Nasaya at datat tao. Ket agtalag ka kadakwada. Oh. Ket no talaga nga awan. Nalabit. Addadan iti adayo a lugar. Sige, mangantayon Papa. Mama Rosana. Siyak tinagluto iti sidaan tayo. Dinengdeng kan prito nga ikan. Nalaing kagayam nga agluto, Layla. Wen nang runa iti dinengdeng. Insuro dayta ni Roldan. Kasta ka di? Idi adda ijay daklan ni Roldan. Pasig adinengdeng ti sidsidana. Iso nga insuro-suro na. Agpartipay iti taraken na amanok. Kastagayan ti kinadagket yo, sipod pay. Wen mat Papa. Nagasat ni Roldan. Gaputa simbang bay ka iti biyag na. Bayat ti panagmaymay sana. Pagimunan nakngarod idi ni Vina, Mama. Ha? Ipagarup na nga adda ka no relasyon mi kin ni Roldan. Anya? Ngam kasjay kami laang kin ni Roldan. Close kami. Basta naragsak kami no kastang agkadkadwa kami. Tagayam, agkabsat kami. Layla, dakkel tinaramidam iti biyag na. Gaputa si Kati may sanang tultulong kan kuana. Nagasat unay da Roldan kan Michael. Gaputan na addaan da itikaskan ka, akapsat. Nagasadakmat Mama. Gaputan na adda anak iti kabsat anasisingpot. Ala, mangantayon. Agbawan tindasar mo amakan, Layla. Sige, mabiit lang Ikakti plato yo. Mama, Papa. Apay nga rod nga katawa ka, iha. Di man ikan ka no ti anak mo, Tony. Mangsursurdula day ta. Nagasatakpay laang. Gaputa uray na awanan akon iti Mama. At damot si Mublat. Kat na anos ken napintas pay.
Uy, ni Papa. Lumablabaga ti Rupa na. Layla, sumarteng ka. Di mo labsan ti mangrabak ka ni Papa, Layla. Amangan no ipaypaysunan. Kaya't ko launay Oy, da kayo adwa. Pinagtinulungan dakon. Malakit di. Mangan tayo. At da ka manin dito yung kubo. Di ka di malamin dito yung ruwan. Awan pa'y sweater mo. Saan ka malamin? Kaya't mo tinapudot agatas. Inak mang timpla. Saan, Anthony? Kaya't ko laang tiagtugtugaw dito inaramid ni Roldan Akubo. Rosana, Manon arabi iti naglabas. Ngamsaan pa'y asimbang sangpat ni Roldan. Anya nga tanti napasamak na. Tunggal rabi or-orayak ti isa sangpat na. kasta akmat. Ngagpapan kini Layla. Kano nga taadumtang tinaan-an ay aragsak. Iti pusok. Tony. Dagiti anak ko. Diyak pa'y nakita ida. Ninanang. Diyak ka mo no natayan. Wano saan pa'y. Tulungan ka amang sapol kadakwada, Rosana. Tony. Narakop nak, Rosana. Ay, sorry. Diyak igagara ti panangarakop ko kan ka. Rosana. Tony. Inarakop na man. Rosana. Tony. Tony. Jak malipatan ti panangagak ko itay kini Rosana iji kubo. Intulok na nga inagkak. Saan anagungat? Kat nariknak. Agayat paylaang kanyak ni Rosana. Rosana. Saan paylaang nga nagbaliw ti panagayat ko kan ka? Kat ad-addaman itan ta nakita ka. Sikapay laeng ti ipit-pitik to'y puso. At nakagayam dito'y kusina, Rosana. Nimbagag sapam. Kastama, Tony. Nasapa ka nagriing ta siya kung tinagluto iti armusar tayo. Saan pa'y arimuar ni Layla iti silid na? Iso akabayatan ti pananguray takan ko na? Agkapi ka pa'y. Itimplaan ka. Agyaman hak. Uwan gayam, Tony. Rumarak ita. Sa dino ti papanam. Kas iti sikod. Agpagnapagnaak. Ta sa pulag dagiti anak ko. Kastamat ni nanang. Kasta ka di. Oh, ato iti kapim. Agyaman hak. Malagip ko ti balay mi kaninanang. Narukupan. Agkaruutan pa yan ti aglawlaw. Patarimaan ta ati balayo. Kasta ti pampanunutak. Ngam saan pa'y nga ita. Awan matla ti agnaad ijay. Iso nga oray saan pa'y nga ita. Sige, sigat ti makam mo. Rumarak kalpasan ti armosar. Kuyugan ka. Anya? Saanan anaskan? Ngam Rosana. Amangan no niya ti mapasamak kan ka iti panagpagnapagnam dita. Kabaala ka sa lakniban ti bagik. Ay, sika talaga ti timawidan ni Roldan iti ugali.
Kas ka ni Roldan. Saan ang makaid na? Saan nga agsardeng amang pampanunot iti kabsat na? Isong agpilit arumwar, nga oray paritampay. Kat kasta akmat. Ala, awan ti makunak. Nga magananad ka kuma. No kumata kuyugan kalaangan. Tony, adda ni kusyom. Kat di mo kumabaybayan. Kan maysa, adamat dagiti tangtangdanam at tao at tumulong agsapol saan ka di? Ngem Rosana. Iso asaanin anaskan ako yukan nag. Asikaswam tinegosyo. Ay na, sika talaga, girl. Agpapukis ka man yan. At idug nga roden to'y buok mo. Wow, bagay mo. Oh, Iso nga rod asikati imayak. Gaputa am mo na kon. Saan ka di, Joy? Wan, Ophelia. Okay, sige. Pukisan ka. Ikak to iti siding tarupa. Ay no, inka man nga tan paliiwan ti asawam kan ti babae na niya. Wan. Kasta nga pa'y so, Joy. Ang amom ay na manel ti asawam. Ngamin, agbababae. Ha? Iti dahi ta apintas mo? Isukat na ka? Ay, wan nga rod. Ala, agtugaw kan dito yung sango ti Sarming, Ophelia. Tapukisan ka. Nakadanon tan dito yung mansyon, Fatima. Agring kan. Mabit lang ah. Ilukat ko ti gate. Ha? Anya da ito? Puraw apanyo? Apay nga da puraw apanyo dito'y batog tigay. Kukwa nga ta ni Rosana da ito'y. Imay nga ta. Hoy, Fatima! Umay ka mga nun! Nakaluto ako! Jack kayat. Maturog akon. Anya? Sa bagay, nalabit anabsog ka iti kinantay jay farmhouse. Sige, ibatiklat na to'y makan. Kat numakaring kanto kat mabising ka, kanum tulat na. Sige rumara kon dito'y silid mo. Papa, anya tar aramidam dito'y kubo. Intay mang rabiin. Umuna kay tulatan kininana miling, iha. Ururayak ni Mama Marusana. Ala, rabiin. Ngam di pa'y simangpad. Awan nga rod. Sa tinungatan tinapnapanan na. Diyakan mo. Di namat imbaga no agawi duwan niya. Kasta ka di? Ala, iha. Umuna kayo latan namang rabi. Dituyak pa'y kubo. Imay nga ta ni Rosana iti aldaw. Kitnatnag na ti panyo na itigit. Dituyak pa'y paraangan. Bareng pudno ti agparparik na kanyak nga umaitang. Ha? Anya day chay? Ha? Kunakon kat. Iso day tan. Ilukat ko agdahos tigit. Sige, agkapay-kapay, Ophelia. Agyamanag. Ni Fatima. Adda iti silad na. Nakaturog siguro da jay. Nabandog ngamin ang nagkabkabalyo iti asyenda. Kasta ka di? Ala, agkapay-kapay. Ta isaganak ti pangrabyantang. Uno, riingag ka din ni Fatima? Saan ang Doray? Bayam nga agina na. Sige, makamu ka. Mabiit lang aron, ta isaganak ti kanantang. O anya, sinirip mo ni Fatima iti silid na? Wan, nakaturugan. Iso asaan ta apigsaan ti agsao. Saan akon asimrak.
Agsarita kami tulangan inton bigat. Kat, kumusta kan? Nagbayag adi ka nagpakpakita. Kanayon na kaamalagip ni Fatima. Ha? Amom ka diya nagbakasyon kami ijay syudad ti Salem. Ha? Wen, ado ti ginatgatang na para kada kayo kini Roldan. Anya? Uray ni tatay ko at trabahador ijay asyenda. Kat inggatangan na iti silag akalugong. Kasta? Umanay lang ipaspasikat jay lakay. Naaramid ni Fatima ti kasta. Amom ngamin, dayjay alakay ti kaalaan na ijay asyenda. Amom no apay? Apay? Ngamin, amo na abagayan ti ugali ni Fatima. Katiray ukan na. Kanayon na nga ibagakin ni Fatima anapintas. Akarupropa ni mamana. No kunada akarupropa ni papana. Agung di na kayat ani papana ti karupropa na. Kasta ka di? Ungayam. Kanyang iti madamag. Kumusta kan? Doray, amom ka di? Nakita ko ni Tony. Ha? Tony? Katamom ka di? Itigayang balay na ti pagnanaudan ni Roldan. Roldan? Wan Doray. Nagsabat ti dalan jay agama. Diyak pa'y nakita ni Roldan. Ti may sa asingin. Gaputa saan maten ang nagaw-awid. Gaputa sapsapulan na ti kapsat na. Nupay kasta, naragsakak. Gaputa makitak tumat laida. Roldan? Wan. Roldan kan Michael tinagan dagiti singin. Ha? Anya? Roldan? Michael? Wandoray, adda ka din ang nangag mo akas taanagan, tamas daaw kalaunay? Ti agnagan iti Michael. Isuday jay tay damo agayem ni Fatima ang nagpukaw latan. Ha? Ni Roldan, iso ti gayem na ita. Jay agnanaad iti balay-dalay lang. Iso ka di ti ibagbagam nga anak mo. Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di yuliwan na denggen, tituloy tinubela tayo anapauluan. Biyag, wenno patay! Nobela ni Virgie Paglay. Iti direksyon ken musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Biyag! Wenno patay!